Koje su točke najvažnije kod primjene intermitentnog posta? Zapravo je jedna od ključnih stvari kod dobre primjene intermitentnog posta obrok koji prekida post. Prvi obrok nakon perioda gladovanja. Primjerice uzimo onaj model 16-8 od 10 do 18 sati. Ovo je prozor hranjenja. Prozor posta je puno veći. Dakle, od 18 sati do 10 sati ujutro. Jako je bitno postići disciplinu u tom prvom obroku koji prekida post. Neki mogu to staviti da je početak 12 posta, odnosno kraj. Da bi to ručak bio primjerice prvi obrok koji prekida post. U ovom slučaju to bi bio nekakav među obrok, recimo ako funkcioniramo na rasporedu da se hrani da je ručak negdje u sredini dana. Jako je bitno iskontrolirati količinu i taj prvi obrok kojim se završava gladovanje. Zato što onaj suma sumarum, onaj bonus, onaj kajmak, ono vrhnje koje mi zapravo beremo i najveća potrošnja se događa upravo u vremenu neposredno pred taj zadnji obrok. Dakle, tih zadnjih nekoliko sati su najbitniji za uspjeh intermitentnog posta. I onda ako napravimo grešku i preopteretimo se, pretrpamo se ovdje prvim obrokom, krenemo slatkim, onda ćemo napraviti problem sa inzulinom, izazvat ćemo visoki inzulin, taj visoki inzulin će nas odvesti u hipoglikemiju i dalje ćemo vrlo teško kontrolirati količine obroka ako smo krenuli na taj tobogan s inzulinom i posebno ako imamo višak kilograma i ako je u pitanju već postojeća inzulinska rezistencija, to je onda zapravo gubitak vremena. Ne vrijedi se mučiti sa intermitentnim postom ako ne možemo iskontrolirati te glavne obroke. I to je jedna od najčešćih grešaka koje ljudi rade kada pokušavaju prekidani post.